wo man we mu ane bo no edafo Isaac na no bli ye bo anwa ne betuma ma o sa anwama we ya ebo no ye fufufu wo peteki nkundwa Italy nkundwa Germany US so any yama adofo any ahwefo nyina akwaba e de mobile channel kese so anope so ensem awodo ego pono so a ye ba bede eho enkomo na ansa na ene 14th of February 2023 e adofo da it me gina ifidi kese so na marishi obia happy Father's Day fa oyiri epie wo so fa okunu pie na single ladies ne single boys ne so omo kwan yon befa so enti ene me wish obia happy Father's Day na ene eye Valentine Day ya yeni abre so ne asaya rewarda pa if the day te ya rewarda ne say abrante Christiana to yenya enhu no enti akoma enya ento ye mu ye ne won koma ana ebra oye ne esi fiti edwoada ebesi sebre egusua edigu ya pono so ne mo update each and every day enti ebusua me kai on about say wo pe update afa Christiana Atsu sense no anas update about trending stories I also we my Ghana ni we asafa na nyina dia too much pe na on sabe to me aka ensema hudo we nyina bo modia se wo beba so mame no subscribe to channel no o wia share ma afro so ensan kebe eno wachi no comment no papa comment section hono ebra matina ma edwamu ebra esefatem no making kan edi amamo midi ede na efiase wa abusia yenko eye Christiana Atsu ensense mi ho obi wo no man the first time we dey ba channel no so it for the sake of them no mama mo updates kakra ebe na wotwi emu a na breche kese bo o mai take asase wo so ene si ho enam so ema abrante Christiana Atsu a enka na wo si akan ede ma o mai Ghana wababo so e de ama Newcastle enu echi Chelsea so wababo de ama wo mo epen se bra me no ka se de take me mu no de na ni che ya o si akan e wo honom e na fofia nto aka no dware aba ma sa rebusemi ekosi ye ebusua na ne ma ni bodi beto obi asase wo so ni esi ye no ye che se edan ya na eto aso mako du mi ensa 13 na abrante Christiana Atsu e wo de eto so enkru ne emu 9th floor e na sa wo ye ne e ba ye na ebre e ba ye no ni baby from mo ba bonte be ka sa abrante Christiana Atsu wo kura ne sa e ma le dusu de betu dase ye hu no e hu sense be de ja e wo social ne media ne so e busua ne yire do for ba bonte e be kasa ye na wo hwe oba woni ni kunu e da sore ye na nani dani kunu ni pa se mi yu na arebusem we aba no ye de ya fa ye ho hye ne yire ni shoes mu kakra ye re se bre oba e de na wo komu abusua Christiana Atsu efri mu no e de ne wo komu na se bi sakra ni se me no mi enu kura mpo na obesi akan de ma Ghana kakra bi na oyema ye di hu ye no kura mpo no eno ene ya butu say how much more say oba wada na chi na wone na wo enkura memu miensa emema mienu oba baako ebusua eye ya na awe ho so enti asam no enye fedi agrokra eye ni presema anopai mene mabedwafo ye bedi ehu komo gidigidi kra na asa na ye bedi enkomo no yenko akrobeto oye obi a wotwesini no otisini twa ase kwasi bodi akrobeto asem na make who knows tomorrow na asem na make wode nsem ya betu da wo chese abrante Christiana Atsu ohu ne da eye TV super no won nenso abrante ne be ye na be kesi bi pa enti wanam so dia de sede ato Ghana fo anim afi so wosese nyina ye mo pa ye se de be ya erade e be ye nsenchene ye gbe video ne mra ye ba ye betina studio na ye bobo ensem e ho Atsu binim ne da up to date binim ne da mi wo ho ana odi sika 800 euros 800 is e de mark akuma ni so mfemre me minima twida Atsu ya body tu me hun friends screws me hun say Atsu personally me hun da but ultimate is cash mark akuma ni say mfemre me because of red Islam meka no na ni je ho na owo Europe a okobo ba eno na let's say no no already gina ni e akuma ni ko so akuma ni ka te o ni wo fare me so diska ko ban ma me ampa so ni nua bi enso craft frame me ebuta so mo diska me kokuma ni so on very men sakam to me den ase Atsu he said nobody can prove say Atsu tiase another on tiase nobody assembly by beginning na na tie say you see Atsu ni manager e dan no collapse say be ni ehu say dey sitie ehu papa oh nyumlem kakra ye so ye hu Atsu ye nyina ye ni age say be me okuma se obi e ka news no mo kan obi eni wa atuje so timi na ni hu Atsu say Atsu ni
eti yes say yentimi hu ye ni atu so tiase ana so on tiase asabni si da ban ene na ban eti wine was yo hu say ye atu anti yentimi ntwa atu picture sabi we pra ana se bibia e kwa ye fa ma kire na Ghana fo nyire hu say de share tiase ana so on tiase you are say you say yeah atwi nipa minim ni da but ekwa of fast so ye me papa na I was shocked even na se kwenche bia prisons ni ade ado okoko yi kofu be bra na meboa yes oh why your kran kwa je hu adwuma nipa timi fi wi at any time say I can say atwi awu and I can say atwi tiase but imagine how many days today it's your moon pono shebe bia obey den awo wo take just en ketwa lot of viewers I will wo e bi tu mi nuan eye friends Castro yeso ye hunu Castro oh ye hunu oh ya ye di ye hunu up to date ye Castro iti mumye mompa ye na wakasuka say nyan betiase ne sese de obi anu wo no iti never we shouldn't lie to ourselves there ye hu atu ye hu na ye pot ye to pita keke ni ye hu ye nyan tiase na so tiase what a sad story Ghana ye didia to be egu ye kure oh abelisim etum ye ma ye kuro ho ban ye ma ye kuro ho ban ni ye ma ho boden cause aburochire wani na kum when a sida kum ni pada ti say ni pa ewu no I can say there are more than 60,000 but they will never tell you the truth ti so almost the pa be say 10 12,000 hey my brother Ebusia akrobeto ensema wode abeto dwa ebusia asem no are ho papa eye na medical astate efree eye afia so hwe ma so no ye omuko studio hanoma omo bright na so bright no are ho mu ne ye ho na so yentimi emesu wa ha yentimi show che because ye te ere ho a ma mo hwe so mo rebe ho enti afia ma memra oso wo share eye abrante Christiana Atsu ebaye yaka ne ho nsem na bia na se ba ko pa me ama me ra ho na mama boto ene eye ne yire no wo se UK government say omunya de omuye bia no nko boa takifo omommo akande a ometimi e de ayi ne kunu ama no e na omommo she oba titiri ne kunu if said dia e koso no ahomete e yanso wo hwa akrobeto nsem ya waka onim ne da wo onim ne da and what time 800 euros so on money srekeke enti ehwa abrante Christiana Atsu wa yebi na sa aturenche mu yato no mi nya ba me fa kwanya iso achia too much GH4 nyina said da moje bre na mo hye Yakopon ehwa mo efia asem na areho ye pa in a sense yese nipa me can say nipa papa on tenawiase enche adiboyefo timodimfo no wo mo ene tena sasi su che na nka bibi betu obi akobe kasa na wo kan pabonefo na nka ye ni pabonefo ni yehu na ai pabonefo na nka wo se bibi say tu no nye ni papa ti se Atsu esa se utie ni nsema egu apaso a nsema nkofo ebrusu nyina no eye nsempa boni bia na bonwunu bia ni eye ni nsemo no me kan na me ka kosi eye 2 years ago oye papa bi Emma appeal ewo hospitals just say always when you say appeal for the okwo na went me entua obi o say ya de be ma ko bi kra de wa me ma mo na wo de apepai o wa ba funta ba o so da nya se ma obi ne yire anyemwo de ka Atsu nke fan ho be but me to sa o to one na mo enye ni pa ba ko nya mienu nya miensa wa ya ade ena osan so kra wo orphanage a o hye o mo enyo bi kwa ne yi maso chan ka me ni na ka me say prisoners any appeal for mo ma wo afọ me
ansa na me hu se orphanage kwa so ye den e ka ho enti me busa me ho se Erade wa wo mayeti ase se janka ne awisia ye waniwa like udo mo akuma obodo akuma wo mo ti adentia na janka ne awisia ye ni penya na wasa abadaye no e de eye sa adoye sa enfo munye na Christiana Atsu de opposite ka onya ye nyina no wanka se me ye selfish so me ne me ma e me busu anko adi na mum no me tene me nsa I'm stretching my hands I'm reaching out to people especially with prisons and orphanage enti me busa mo se rade ade na nipa wa ye papa say oguso a wo ye papa na wo masa to renche bo eden ato no and secondly no so wo hye eye oba na and no say me share the video what we say obese kosi kwais no what we say all kasa ni na no to say odi ya obi de ye de kasa come to think of it ni man so kra no omonye obi abakasa omonyinyini ebi omodi be bia 5-6 years ago enkwala keten enti no say na no oba no esun asre eye UK for US in fact some afane na so mo ba in Arab countries so komo nyina komo abom about the boaba ye yinkofo a any omodi omoniema ebeba beboa enkensenhye Ukraine any other country Russia tokwe Monina, you guys were so happy. You were gladly willing to help. Instead of saying we say Atsu Tekia, mo be chance. We no ka so mo chance so kra. E wo say amo harimu no, wo mo timi ko no wo mo boam ebe ye yi nkofo a o mo prepare. E na me din kan he ka me bi say 9th floor na Christiana Atsu won. Floors they be quite could do 13th floor. I say no so building na no na 13. Enti imagine say 13. Na e be free sra dey ejire say ejire free form na abasoro. Ejire sro e na abafom. Enti wa ejire ni nyina no e be gu obo so. Enti no asam no ne ka no eye style bi eye style bi pa because ebi mu ka say what say bi so on say but now blog crab bow night keke you said imagine the pain. Imagine the agony that you go through. Now 13 now ejiri I mean it's sad but the American said ebusia nyame enso ebusia na koma me especially no it goes with the wife because ebusia de anye bia one mo na abobo nyinia ba bedu same na oyire na one ne tie no ene ne mo no na arewu bebre say no be kai memories bia one ne kunu wo so wu eja wo ma so wa kwantu wu ja wo ma footballers how long do they this day at home omo tine fe because every time bia no mo nine esi ha omo nine si ha enti de mesre rade ne say onu de say Atsu wa ye boni bimpo a ena ade konti a ama me nya wo makoma mu say Christiana Atsu mu ye ne say entafo hardly say obehu say atawe ni nwa nyini aboma ma wawu hardly aye omu so na ya etai bi wa na ba ku di kai ba na ba ku so ama ba so mo nyini no hardly say obetu say ata ni nya ata ebu abro mo nyine hardly because entafo omo sunsuma tene omo sunsuma dene pa se ba ko enka chema e ka onuaba enti hardly entafo mo nyine du ba bia wo ba ko ebe wusa hardly enti wo de wo gidie ni se ebia obepra de wo be pra pa but say obewu pa de no de ebetumi so ba se nyankopɔ be so na korenta ba ne so a wo de ne be hye wo din o so ye yi ba motofo a bibia ntin wo mo hwenye wo mo ye yi wo mo no mo body ne e fe se de net na enti ebetumi ba se nyankopɔ betumi aye sencheni bi ama Atsu ono so ye na de wo se nyankopɔ ye pa wo se nyame ye san se are ho no se na me hye eye man ba ko ono onye black no ono so ye Turkish ne bia no ni yere utu se ni yere eni ni maye de ehye asase ase ni da ba pay down no wo sube ma party ni so no wonderful ya sade no me kan say belwa wo be fi so ye normal but belwa na wo be say na moko ye de moko hihyi de mesre busa ne say they shouldn't lose hope
they shouldn't lose hope ebeka Ghana man na yet memfo ne ebeka yen enti be strong say they shouldn't lose hope and na mo tie na obeti yes say and na Christiana cho na obeba and e bi say yehunu wa yesramo sansem no nyina etu akoma enti say omodi vivid evidence bi ba omfambra na enche say oh ampa yehu ye nua bema but na we ka say yehu no ocha o yesi yehu no mpobwa adehye yesi yehu say nyina no mo se ba hu no mpobwa mo wa nipa dia me ye den e wo hene fa enti ye besre say omumwa say de wudinga kan no omumwa enye ntokwa kwa no mbetimi e de omo ability zakwa aboa nkofo but say bani bibi say ya ye besre say wo mo emwa na bibia anye de entimi enye peye e wo mo je say din kan I declared that say 16,000 efrim e ba she say ni pa 25,000 and then it keeps going on and on e dey be ye bi no na bi no mawu ye be ye bi no mo ti ase erade de mekan say erade esra obrem erade brem na we de yo ya paniko nana mama memra oso obi atwogu me comment section ase o say ebra before say ade ni besinu won say abrofo mu train o mo dogs no before say besinu ye say dogs ni e back here and de na ka say president ni ye ni say o ma fan me o ma state of say that na ku for the covid ba o ma ya de na ka say o bo nkaye bi ma o mu hu say because ye say ade besi a fiti preku pensi ebo enkaye kakra en pe de scientists ni de baaye no omo kire se ebo enkaye kakra ebi so kura so kire se take for the creative but ne de ye ntimi artist but per report omo de baaye no omo kire se ebo omo enkaye kakra ansana dan no ejiregu eni saa bra no mo training nkramaye wo wonyini se na so mo take safety measures bi ansana anka saa de yes mi wo anka so eni adru Mafia we de mechia too much afefo nyina me pacho mo fancha me say me voice akofoma me na to me raise my voice so high because me rap me tie nyina che say arewa ka me de den me me afia kasan na nye easy che say especially all hating one my men party no na mobo ye pa because me ko kasa na abusia nana ma eraho wo hwe de ekona enna from sa enye easy sa enye easy o enye easy na mpo no se ebe hu achu na wote asekra na owo ho tisi ano yen hwe trauma na achu ekomu no yen hwe trauma na achu ekomu sisi ano se 13th floor na se de menua afie kan abu ba ko abu me se de adwiri ku atwanse no wa ayam hyehye no krampo no na wote wo pa na mu se bibia to se mponfre mu se be se ye so bi krampo be wu a edi kan bo ne nkaye kakra ansa na wa atuti wo o ma no mu wo yi na bibia bo wo mu kai se bibi se be so mu ya ne se we dan na go from abusia are ho papa are west was studio hanu say afia nana mant me nkasa ni raho pa anti mama nsamra osubiem mama nsamra abusia je say asem no are ho asem na are ho papa asem no asem na ya afia mama nsamra ho biem wo hwa enra mane body beto odwa say nipa na wo si sa dan amane body kire say ya che no embre bia no Ghana say wo ba yesisi dan rough ye obi a the office one na or J permit the obedia podwen enu na ehia na no so ye kan ye tena adwuma de so kan say one na wo munimo de efa asase wo so mo de beto dwa say Ghana ya hwe hu ya sa trenche no betimi ato enti wo gini say de esi wo take no Ghana esi esu bibi free man e wo say esu bibi free mu pa o say esu bibi free mu na sense say onkofo kika say galamse me media to uche say form the more wo to form no the more na asase na se ye den eyemre asase wo so asana wo ken ebiese wo ye my God mu ha wo esi pen but anya ni gidi said die
esi wo take you one dey na say ba na den Kenya ya enke ya meme kai ka enke ya meme enti no beka say ya my Ghana e wo say yeso ye say ye me kan say ye say sapo mu so de e wo say ye bibi e de fa ho say ye mpedimfo na ma anasa architect for na ya no musisi dan e de mai na e dan pa nye story building empo ni o Turkey answer na ye be yi obi say architecture about ba be si dan no na ye say wa shape plan ni ye and concrete omo di gumu no because omo ni say buildings no omo si ni ba ko mienu miensa it goes na me di Dubai there but it goes even 100 level what me kwa 90 what me kwa 80 into no omo ma concrete ni iron rods no ekomu pa eti ye die ango udi kanka esa mo ji ya apoje na o ji apoje e dan is omo concrete ni say ekomu cement ro atonfa or the fape e na esi dan na ye de e di amount enti no say it me si wo o mai take kwa no mo no omo ma concrete omo no mo bibia omo ye proper checks exactly omo ye the fence ma omo chan tron fa omo kwa rediesi na ye my Ghana mu e wo say ye hye galamsey no sabi minim so eno ane bebre na ye de ko ma no say adwuma papa bia hyeda ni o e ba wo ye kwa ye nse asase na ba eduma no eni ho kra no na wa eduma no kwa kwaye no wakechi ampo ese akechi se na wunya boss bet ba he wani ube odo be ye nkuru tujumo wi anu akan 200 500 dia hye wonsa e wo mle se galamsey wo we enye de but no so e wo no mo e fa so ye den e di nya o ma no aduane ye de edi mekansi den mekansi so se o ma mpani ye sre na dawoma se eduma wo ho so we creating a lot of jobs for the youth and can me sure say obube koso mu kwa kotu galamsey and even if you should look through most of empenimfo no mu wo Ghana ha no kwa bebe na sase mo sase o kwala ne pa and omu yesa nkru to juma no na buso me hwo and wa obenya gold kakra bi na wa pone ho no de amount it is so man peni be storage jaminim say some time ago e ba ye no or ye na dwe say or like or stop you bia from galamsey enti no so wa truck dia mesre no on some man who ni so bio because who the one who from na asase na asie yewi and Ghana ha ye wo mountains be Turkey mountains in you ho Ghana ha no say share Green mountains share White Hills more and so we say McCarthy Hills enti ho ni nyina e de ko ka so ro ni nyina no mountains e wo ho enti fan say sadie we jire enye omo de amuna don ko do ko pa no ba ko gumo enti best strong man pedi say o sha ejuma papa bi ase on to so an confirm ko na wie ye se de be ya atorenchem we no se ebi besi wa Ghana kra na enye gidigidi ebi asipen it was a first warning but the so my take bibi stand and see ye first I think said they might probably do something about it but because of mo de no empopo ye bia must say baby ejiri pen ba ye my Ghana ha de kakra ejiri ema ni ba TV so kra ebi ro kwan kra eche no ma won ebi ma ebi ko minim say if they been able to fix data they made that fix what I say if ye no aboye ba ko mienu etoso 3 ebi ade besi no na enye entina mesra bampeni say he should put things in measures and almost contractors say about musika so mfanye niema ya no mu diska no they should be careful because eba ye nya na etimo enye wadwini se wo si akọ ebi asa abre na wo ye wadwini se wo ye wase na wie na wo kọ sada na de ko ne besie enti no mesre se o mampeni put things into measure they am kase ye Ghana for ye di ye ho abro ne sense every time instead of us to do a finishing work you know we do have all quarter of it and then the rest we put it in our pocket. General say na me to church o ma me kofie e na kwan no ho say no enye kwan ka e be lorry kwan no cars air faso e na obi apake ne car won chen nipa no bwe me di chemu because me car ya be si asem so enti nipa no pake ne car no pake car no won to me say fault about trotro ye bi e na die bi na ada kwan ne mu e na ebo ketwa ba ko na kese ba ko na abra cars no efa so na no bibi ni nyansa ko yi dadie no frikwa mu because dadie no de be ya ne car abo tu na da car ni wani
Offer the camp on the moto bi be fast nyame nko anka moto no ra no e paashe and on say straight way so cars no shim menim say onyanya sa me bi ma no be yi bo no dia menim and so bibi need therefore ya yi that any every word be any car eja bo tu no egu kwan say ni pound fast e say me ka si asem say yenya sana kasa ni ya jini na ewo ye tiri mu no e ya bro enya bra enka openimu MP sikani bi emma show bi anas omo bi se kwana ko to galaxy ko to form ansana mama uska enya adwene boni a enka obi ntimi enye sa ayena de no mo ne dwuma foforo fanye abra wudin se galamse wututu ene wutu form a ene hye yesuo hye de ne manya aye basa enti ne se ne o mani pa no ko tu form na ensuo to asase yemre na yemre ene hye ko obehu na ensuo to gidi na o na egira fa ko fie ensuo to e na da ebu agum no rekwan ko bo se na ebu agum adenta efom tutu na doso scientists ba kwa na say na me ni din ko ni sama wo se Ghana ya sase na se ne kwa no baby amuna da ho ahojo amuna da ho no say no asamusia and then no asamus efia you see it's a high time we need to tell people the truth. Sometimes when we talk about sister who do I know what I'm saying. If I had not had an encounter with any obi or building constructor now got nothing to do with roads, and I wouldn't even sit and say such things. But I'm talking with vivid evidence. Say Nepali say I'm not cry even recently YouTube before cry year some way the basame bois or UTV news. That was last week. Ebeto say amna don kodon scientist for chest amna don kodon da assassin or my gun assassin say so imagine or techie amna don kodon bia na asio efu kra sheni ato na ye my gun mo into is a high time galamse no mo ye wo munyai because e wona ba and crow BBC no eba enkra ye nyina na ebeto mu wa dwene se wo di wo yanko bon wa koto hye obi to so obi be koto ahye to ye nya ya koto ahye na aye to because ye na aye to my Ghana mu enti no munyai se de be ya to renche mu ebi ntimi so my Ghana because ye no so ahin bia na ne me ma ho na eje wan 30.8 ene enka ba ko kra na me ka die ne ye wa ye be 30.8 ye ne pane kra ye ne bi police ni soldiers cry any be. So you see na ye tractor ne di ba be say excavators isu ni ye hye ni eto de de nya take excavator ne de akọ wo ma mo de eyi wo because ma memra so amane bole ba be to dwa e kire se baby a atwu ehye no ye hu ni pa maako num bi wo ho enti kame akoye se eni daso bi ya ba ujidi se bibi betumi eni daso bi betumi afri baby aba na wo ka cha atwu abusua ne Ghana se ye nka yakoma ato ye ma na maybe me very hopeful say very soon we will hear about something positive because Ghana for be now e boy e ma ye bom pa ye pa dra say ye hu say ye prophet kum chacha one na so for ne members be na mo bom pa ye ntino I'm very hopeful say ye better something positive and na busuafo no omo nhade na omo nto mo bo ase because ye mpa ye be ye adwuma nyame tiaso nyame ondi ye hwamo. There is no way Christiana Atsu will be free and there is no way because nyame anyone hey papa ya boy ayama Ghana for waya de papa waya de ahwe nyanka san apemfo omomoda prisons oh nyame hwe ne papa ya waye na wo fa yi ne free at renche. There was a time I made a video. I cracked 2 hours. Cracked to say, Bibi Crown Cano. To me, who said, I mean, womb pa. Danya ate sa 13 Chirebu. Now, Palakatuan, yeah, like. Ya wa kola kra na wo ja kola na otumi ta kra na ya ja peche ono kra hwea ntumu to say we hu mark kra wo ne na atu ani kase mu to say de be mantina no de e wo say yenya hope bi say nyame ebetumi aye bibi te no me bompa ye say bibi sa yensi yo
I was seeing too much age, and when you go so I will share, and I'll pay your life, and come on, ye was so a branty Christian Atsu. Ye any air quick chicka near share and near ma a branty a year. Uba Ghana blast and players be blue or more same be so I chew a one person beer. Won't send him wasem. The minute I'll bet you wasem no. Yes, they are to actual prisons because in further prisons are not a minute woman or more nearly that so baby. Now, and so I choose your best one because I am born the crampono. A skills and I made the man, Miss Webusia, I can make fancy woman. Then so I took cocoa ye woman. Say, poem in our pabon tain. Alpha almost so that I do the soom, and me knew me and a year Christopher would GTS and I do the soom pie in a year Juma. And it's so much so that I do the soom server and this one abba. Then I didn't see. Now, maybe the army who's had a pen and I'm good. Also, I will send a year in a seminal. It's your say UK government, and you didn't owe your brony. Or your citizen or UK and can see a citizen here say UK government say or Monty or Barney appeal now dear ma woman now any baby and found I will say what's your commenter and go for the abana to say a yara was sent a year nana bone sunana and a pay a cheba papa nana or US and to all the can on their work was a baby as also a besino before say a besino a year sad dogs na ya training woman or mudi kind mass signal or yes or moya profunto mutumin so take it for between I and so now I dear energy woman so mom abroad from moya fonso the next minute or mo say fonso or munya beam then so ye ko bibini ko daki I dear yes me no ka say June July and so start to say twa and cranting to and so be yira fobi ye betna say ye kwa ko news ni dey about the chiremo ye betna studio abobo mun so still na afene be sa kwa bebiem and na me nua ba afie ni abre ya no wo kasa ye o Ghana and yes assembly esia badre ba enfa assembly to form say e ye take na si na ye o my Ghana me guso e boy koko won na wasu ade na wa hwehwe abode nyansa pema me ate ase say ya do to ye niam yi a ebi betumi asi na ebi si a o my Ghana ye gina be ene say abusua ebra asemi beto odwaye yakwa abusua wo ene abusua na de twenkomo omo che so mo de odeshi no shaking enya de o mabamu bu ne o mabamu bu kina omo wani da so wawrade mu se de tie bia no atru esa we kan mo sa ye nkotie de abusua ne kan mra ye ba ye beto enkomodie no eso Nibojane dikuni Mo Yesu mo Uma ma Yesu mo Nwaya dikase ya mami Uma ma Yesu mo Nwaya dikase ya mami Ah Yesu ndosi Indosi. Wọ́n no gojo, ni ka fumo li toto mo le pe bo. O ka kle no mo chumbo ka eko papa eko. Ye di ota foni so. Ewa moja ni mo. Kunim. Au. Kunim wa moja ni mo. Ye di ota foni so. Wa moja ni mo. Atsu eye odai Bacho Atsu ye mi ba mi sister ba mi ba to no oni ni ma no na ebeni ni ma mi nyiche mi ni ma mi nche bacho uti asem no fa mi se aw mi wukura bona chu aka ye je say bibia no ni da so anu no te nra be ya one mi tia service mi go to 2 times asana mi sabetie anajo ye da copy le bitete na ye ba no press ye say ye hunu ye bo pa ya madam for ni nyina mu frɛ mi wo ba na mi say I me ma sorry for mu frɛ mi wo ba na mi say no muta machi ye ti se ka say ye hunu no ma frɛ bia bo amande say ye say ye hunu no the hospital de mu bo pa ta machi na mi ko ho aba eti Atsu yakopo jenu biade ni huda se pa adoya wo ye papa e ka bibia ti na me won jenu mami Gambia ti asem obi akomato ba sorry I want to be Jonah free so no dia no matter how it is Atsu beba ye dia ye nim say
the adwene so normal thing say obeba ti Bible no na yeguso na Ghana for so say obi afrey Atsu say obi abopa e tell me say with oneness no Ghana for edit no ya ebe ta no pa sorry I say o those say yet news for read by there ya say confirm team no enti me am afraid agent no enti agent no say or confirm every 5 minutes bia say there ebe see do obe kan kire me much way much me kan say anopa na agent no kan kire so say there o ma confirm say o ma ho enti our hospital then besides say wanya injury kesia na no so o mo say o mo 2 hours after na o mo akasa be ko ho enti the way see me Oti asem say na my yemhihie ni C5 go ye na ye sports journalist obi abuto o mi akasa no de na me was school na me give feeding fee e wa nkoda no ho ti me ti asem no ma jabi bia to enti ska no kra me ni be bia fe na me dware course school asana me ma jabi bia ti me ba be home sisters no mo fi me aba me fi wo down ho to mo bo mama ne na me so me de me coffee ti me ko do fi no na ma da flat wo ti ma dun phone no na ma da flat ti anyimre boko asana obi abe kan kire me so mo say o ma hu wo radio ti me ka jo so mo ja radio fo enti o mo boa ti o mo kakra information ba ni so the way information na ba no ba bia no kware ti me so fo no na ma fo ofra mi ti me san free agent no back no so still o mo hu no enti ayem shishe mi nada o ayem shishe ba Atsu ni ma me ni papa o moti ase Dabi omuni nyawo enti Ghana for omode mpaibota Atsu echi ndi na wo ka kire oh in fact me nam ho kra no I mean on say me nim say Ghana for do Atsu sa because me kra yam ya wa ma me ebi no free free techima obi a me nim ne number so be from me so a strange number me fa no be all it's very good. It's very good. Among folks who be say ne mawe ne yere way onu kwa na wota ki ho onu kwa na wo ni yere no kan ni no London enti on kan no nti e ba ye no muni ne yira kasa me ne yira kasa but I say me train information bia obeba me ti me ka je say oh akoda no nyawe obi aho nurse say ebusiane nsemo so a ebra too much e kopie o maso ye no omode to etwa eno no niko mame ensamra wo hobi sesi abusiano omode omusenya ade o mabamu ebu oni omoye adwen se omunya ni da so bi ana se sadre de omonto o madwen na yemomunya ni da so bebre nso na eba se Atsu ni hobi ma unyin se no be ha o mo bebre a chen de ye wuya. No, I know the aim to me say there is no way on me to have a catch and say Atsu anymore because hook or crook or so much a Christian Atsu MIA. May bomb pious and may catch the bushia for no be uncoming or Sunny. I may menya hope me ra one up away pound. I'll if he said you so yeah. But then I'm still hopeful, say you better good news because guy no why ye di nti no abusuan fo so ne omom che se omo show mo hu cry no enko so anya sa na yere ne nkwala no so no omo ntwe omo mbe wo mo ja wo mo sa because sa asem we no it leaves some kind of trauma and now psychological yibi ema especially mama no because obi a won ne te won mo obi a won ne Bob Brown na shabra boss na bibi sa ato ne de the memories alone nkwala yi bisa dada wey o ka say asem na o ka je nkwala no e na omo nso no nkwala nso se nkwala aba they are very smart and now obisa ochina obisa ochina chi we mu say bibi
something bad is going on. Also cry, believe almost into no more yes, sir. Won't be sad, they do baby, or not realize this and nah, something is going on. Or question woman, now. Again, a brave year, so that time I'm in a real home. Same crap won't set a more phone cross, we and crabia. One more no or more, especially on papa. And see, I'm a pepiana man, me saving post and the rim poor AF and all ye in Adrian free. So now, mommy, where is that? Or Coco said, himself football lesson be brain, I enter a fee. Into a Coco said, at least I was a daddy, or show up. And I said, say, ye papa no crowd or two quaya, maybe there was some kind of things how yet. Maybe video call. Well, this time it's not happening. Where is daddy? I need a video call. Oh, Coca. Afia, and send me back to Abontino. Do na edisupo. Boman penny. Ye be call before some more ban. Ye be call near papa video. But do na the subo man penny say. I say, am my foot frosso, Sasemusia. Me kai say maybe girls to be or move free Canada. Ye be kidnap you or move hand say. Na the way Canada government need pressure see Ghana for ye won't girls no dana 24 hours or more. But I say ye where ye near my omoko Turkey or moko Kuwait or moko and Krunkra who was Saudi Arabia for ye Juma. Ye shit said your one cage. Canada Japan and that time say ni pebian I say ye Russia and Ukraine where you cry by ye. As you for no more Ukraine, now Omakako shed a ye amnebimu. Baby almost send almost 2 bombs in a baron. Ain't a bit to me a basse, baby bet to me a kawomo. Honorable Abroqua and a quaho. And near this young food, not a quite near the fasting coffee, a bit more Ghana Quanefia. Now I ask him. One ye said, dear, a mouth for big casse. As some to gun and nibby were going to my nurse, a binder in a young father by one. And your dear says, I only or my agents. I mean, no more Jenny Pam, no more Jenny in a sense, and I mean, me didn't come boss to say, Kobe be good. Sir Kobe be the young could be beneath and who actually and our come here, you know, that one da. But my bronifita or one win is such a chicurano, and who can't somehow Kobe be Yeniana make meals phone a with 24 hours near one. Sir, and so ye artist no machine yes or be your before cry and wine or the police not the whole year. But I make meals they make a chamokeke. I make meals there can say they are poor. Esi fire ya or muye do mutimi ehhehhe branti wo wi afon no enti sayem hihye na badai na ye ma ayi foreigners no adinti na ye fa sayem hihye na ma ya ho na ye de ma foreigners no ka so foreigner no aya wu bibini na to wan ka fe so be kira wo do abafo fo mu fa bi before anya hie o wo mu ye ba ku say cause wo no da no e wo mu chim say Ghanaians are slaves and blacks are slaves because omo be fast for slaves free Ghana ha and omo call abrocho we tie eye abako seminar every time obiano racism no still egusu wo ho no every time they see us to be slaves and to no more who are more body dear that can say one better Ghana kakra na so ni before school edre and say also and am yasa ye niema ye no se no wo so mo de na kwa ahye e to mo so mo sua bibi ye de every Africans for one am I na npo kakra bi na kire ye do na say before say be better no pe bibi afri wo no so you so dem why any bibi and to say nyina mu no young blacks ye nim ne say ye nim o ye ni tua ye hu na de a wo kwa brochira whites e de ye black so be wo ye see shoot way wo be wo ye see shoot way wo be wo ye see kumwe wo be wo ye see mia we mini it is our treatment when you dey chini egusu chira obodo a ade na saado na ni can't we channel it to ourselves ade na ye channel saado e ma ye hu bibini ade Afia no so ebusia too much ye na oni guso a wo hwe abrante Christiana Johnson semi wa ene ya sada ja ye si hu nkonya ye bobo hu asem no areho abotu obi a wo hwe ye facial expressions na idea program na wo say ene enkoye na na ma bodu kwa na wote wo so ebusia asem no areho na abrante asem a wo ka say wono no oye Ghana ni but ye wo no Italy na mre bi otu kwan wo de ye kwoti ono akasa na nu asem na mra ye ba na ye nyina
na so ne hu ekwan a ebibifu ye hu ko cancer nseme wa enkrofo aman so a ye nya wo bia obeji twaje ebusu en hwe video ne mrasisi a Jack Momonitia send me to Dubai na me ba be transit to Turkey na me dey trotro na me fire me fancy bia me guy dey my no my dey menye no so me nyeye na me bedru ha say it is all over the news say Christiana Atsu amanfo na ekonomu krom kasa na ehun rough it is all over the news say Christiana Atsu ne yere no o susu ohia mo ase nkoyi ni kun fi robo na se na tama feminisi ye no eba se o musi ye hunu no hwana na nado de betu ni page ne so san ye hu Christiana Atsu na ye da nyame ase se ne so na ba so se ye hu no na e dia na wo ya fa ho internet de bia na ye ka se sometimes so wo your friend say American passport and also wo European passport ya na ye no me kura say some years ago me tu kwan eko ba bi mu ko robe me e ma na miniska me free Italian embassy na be fa me free airport ho no mo etwa me plane ticket ma me imagine say senka Ghana for embassy na me free ya na me chat na me free ma ankumba be fa me komumba so what you see intino nana me patro bibi from imagine say nkoye America na say European na by this time ke yi na fi robo na say especially obi a wo ye bia ma ne man sa no intino na me pomacho mongo video na so kopem say nana do ne sabeka because Christiana Atsu life matter. Jack Momonitia send me to Dubai na me ba be transit to Turkey na me dey trotro na me fire me fancy bia me guy dey my no my dey menye no so me nyeye na me bedru ha say it is all over the news say Christiana Atsu amanfo na ekonomu krom kasa na ehun rough it is all over the news say Christiana Atsu ne yere no o susu ohia mo ase nkoyi ni kun fi robo na se na tama feminisi ye no eba se o musi ye hunu no hwana na nado de betu ni page ne so san ye hu Christiana Atsu na ye da nyame ase se ne so na ba so se ye hu no na e dia na wo ya fa ho internet de bia na ye ka se sometimes so wo your friend say American passport and also wo European passport ya na ye no me kura say some years ago me tu kwan eko ba bi mu ko robe me e ma na miniska me free Italian embassy na be fa me free airport ho no mo etwa me plane ticket ma me imagine say senka Ghana for embassy na me free ya na me chat na me free ma ankumba be fa me komumba so what you see intino nana me patro bibi from imagine say nkoye America na say European na by this time ke yi na fi robo na say especially obi a wo ye bia ma ne man sa no intino na me pomacho mongo video na so kopem say nana do ne sabeka because Christiana Atsu life matter. Jack Momonitia send me to Dubai na me ba be transit to Turkey asema rant ene kanu so what ya say Atsu ye obi a wa ye bi dia ma o my Ghana na asema meko na na ma go de so amana kasa no ma me read the comment kakra e wa ha eye castor nut and a walk kasa no say dogs are very sensitive basa na ma we be say na and na omo they believe in their instincts so what ya say de wo ye nipa wo ko ba bia ene bitimi kasa church sa ha wo ko e de wo kwa say be si no wa so sa na emo a omo tie ya twini wo mu ama bibi si esinti ade no nanka yese omuhuhu popo ya ansa na de besi ese na so abusu me mu ya anka de eni edro mama kwara na mala me busa se na ma Ghana ha ye obi enti ye ba ka ye kama no ye chi wo mo de wo ye chinchinga ye ri wo mo enti yesu ye betumi it's about time say technology you see our global world say the newiase through me kai brother say yes your dogs ye train o mu bia na say de be ya because ye de e ba de na ya so be se pa o e ba de a ye wu o e ba de a che say me you watching my e ba de a ye wu fi say ye ni she e wo man mu we have nothing equipment are no dogs are no ye ni your buildings your buildings and ye see your buildings our country hey you see that ye ni nsuo very bad the pia near the dance very bad space that is cry ye ni bi ashama kwado odi agwo wura obi de ye ni bi gates ye ni bi no
this is high time I was saying ka you see nyansa etu me de nyoma etutu in place so wo share their friend is abrofofo na mostly nyoma mo look in brofofo buildings just say what to me say a dicey and son it means a lot to them. But hano and Tessa, who to me see that you'll be to me see that ye more crown or share from petroleum estate. Oh, we can send come from petroleum estate, original estate in the straw now two any I say, two any aqua pass, quine as well. Estate no your baby a quine demuting, usha quina. Who ekodu baby a obi dan esi kwan ni mfimfini na me nia empoano kra yesi da esi obi dan empoano kwan no mfimfini so until we should tell you say online ni mo na kata no just say ye bibia ye basa this is the time I was say ye di we eye mfantom we was ye sua bibi efiri mu dogs ya sema wo ken ya fe na maba question so dog ya sema wo ken se si ano ye nkrama nyina ya tomama abochifo ana mo dia ye chinchin ka se nya kan ye na e wo kwa ho na wo twam a wo so street e fe na street meat o kan street meat o se dey wo kon da no ko fe bi na worry but it's very bad ye nkrama ya ye ni omu wo fie no it's high time e wo say ye train you no for no uche movies kwa utumi hu obu wonu mu a se kronfon kra ko wia de ana se obi akodi ewu kra na nkraman we etumi di a police for anim ehso obe nwie san se mwana se ni obi kan ye they are very sensitive obe nwie de na ko da bia case de esi ana se mpo obi di drugs e free ha kwa good udu epotomu ho good and so ya krama ya ba ye twan na nka ye twa video akao and the social media na da hon akao wo it's very bad na nka en krama ni bom na mo omoka wo bibi sa to me see no social media which is very bad near the krama wo pu ni to ato yes wo che doggy star say hunu very bad and so hunu ye mboa ye obu onu mo hu mboa na che say abo no wa to mo abo sa it's very bad and now me rob won't tell mommy to me you me yam kran kasa mean to me and kasa ye because Christiana issue no it's just too much Afia mama samra wo biem abranti asema wo ken ya wo se ono no ye wo no Italy emre bi onam kwan so na nisika amisa akofo ko bia no e no ko kan kwa ofre Italy ya pe embassy na sharp ye be fa ne de ne ko Ghana ehe fa no akoka wo frɛ hwan ama hwan na abeje wo se wusi wa ni se wusi wo wugidi se bra to se mampanyin so ma nani ko Ghana de hye no mo wa akwantu mi hu ana especially your footballers e bia ho no ma ye Ghana se de na director kan ubo day o man ye be kan bom da Black Stars e bobo wonyi se o ma omo wa akwantu mi ho no ma o se mampanyin na na musini wo ho de ono abetimi atumpasa no wakoho Africa Ghana fo nyina ne no ma ye hye because ko other country be say Holland UK ni ade ye o Ghana fo o matete kuo omo boabo omo ho is mampanyin ko betimi akono no be ko kasa e bia Canada mo se e fe o Toronto se mo we mododo ye say ade na ekọ wonyi say about time say yes aban fasa aso de ne to no so ana afia de bia me ka say o mampanyin de bia me ka yana kofu be fi se bia be wo NPP na mo NDC no mini party bia but de bia me ka say o mampania ye se dua e na osi ho yesa mi di na temu wo busia oye dua wo branches ne nkurabata no ono nkwa no ntimi fa dwumadie nyina enye de ensi ni ti so meba father of all Abraham kra wan to me wo bo pass na nti say ya mampani busa wo say edikanfo no edie no mu de bia me ka say ansa na bibi beto chema wo kra wo tese no ma me tina se na me nkasa wa ansa na wo be mu say kra to chema busa say edikanfo no mu ba ye no what foundation did they lay mu chato bo ma
you understand? And it's a who said Jumedian as and one chasani ya. Your trust will be anyone more be chasanama natine da. A yedenya, a bear, a betcha. A fiana sentina, banya bakwa, a baby about one in this one. And tea Wuka said, Sebby. And tea Panina would can buy and some one answer. So I would dear today, so as I was to me to myself, me paying for I don't dinner. Each and every day we keep on appointing new ladies. Now, so power bomb you, yeah, penny for no good to me, and 12 man, so no one to me, and yeah, bear tree, and then yeah, before so, Mamma Kawa and saying, yes, see, and nurses will grow my binding, yes, can job and health ministry, no, and so money you can buy a carbon near the finance and apple. Now, what finance and apple, what do you almost on Koya? Mosana, obey to meet now UK, obey to meet US, not be atom. Ghana government in him will be there. Well, who call Yakuna free, the about to be atom, or be any moshe. Now, I know I say, I say, Ghana, no, ya obia phobia, your leaders, they don't care about us. Of course, they don't. I say each one, God for Obian and each one for himself, God for us. I thought Obia prejudice to be saying, if you are Nigga say, or no, what you deal with, or one crabata. If you're Ghana, so I this one, we can say, a Jumano as soon. I don't quite 8 million day, and you be money. It is a papa when you do. Sometimes the record to me feel home and that. What one word going? No, I just one bro, or what appointees, what are they doing? If you want to appoint to them, only yes, say. Was so normal. If you are so good, how can we tell, sir? Was so good to Panamonia, check or do check Namifa a sotium crying, and see a cooking any fatum fancho. And call for boy, Casa, the airplane, Abra, Omuyo Madiso demonstration. I feel a epino of Camrefinity. I feel Obakaye, so I can't wear that. Meanwhile, I know no one yet. And to Francisco, you can't show Mutu Power, how and Amunyo, no Bana Bacatosa Waya. Whoa, no, because it's something like this one, I would like Wasu the Dorso. You can't do follow up, you can't follow all of them. Wasu the Dorso, and then can you pass our best standing for Mampany? Said ye, Mampany by and Yaku father, some one year. May come all the 16 regions, or to me, that Bakusu and idea 2 weeks ago. Now I bought pro man coming in, and they said our original ministers, our DCs. Our MPs, our directors, and to go for your day. But I say I said because my pension appointed this year, so my pension appointed ministers. Yeah, and it's all appointed minister. Now we go check minister and sector now with my one checking on over there. By a woman pension, I said, minister now would not to us one quarter trade. I don't know. Busane said, you man, why yana? A friend say. Russia Ukraine way, but man no more a friend say friend Ukraine and Russia for Mukai. Okuda twa block one no soldier go a minister for Shelia Koboche. Mami one the soldier go ni chema and sana and tempara mutu tomu or mutu twana because of opposition. It's war ye be opposition mutu omo ye adwuma. Basan ko te pa government power and one ye. Ebra ye nuane wo mo okuwe ti nko ka adwuma yi. Satan the Ghana ambassador walk with. And baby, most of our select almost ambassadors for countries. You are doing their work. It's my come Egypt because I want to call Egypt Ghana embassy a war. What day? What I say, some background was sorry, Ebia because Egypt says a wound need you can't do a my just a your residence or so wouldn't need Saka. There's no most the police for back city to South Carolina, a bet Obeto Bahama Wakasa will bow my Ghana. Yeah, and never when you see about me waiting me, but I'm waiting them when and you walk a soul. My name was shy, dear air cost swap. You buy you were Ghana embassy war just a more ya select to
ya select obi was the Turkish woman Francisca Ashite eba ya no so eba be kasa ye no ema Christiana baby no eti we ma panyi na ese di jaku ni chem se ma me ya afo akosi wa se Turkey ho na ye ofenti ko na kwatena wa de e koso ya aduma wo ho na kampo fi mama panyi ato afa won kra ebra atamos nyakopon fa ne krense me nkan abusuan yawo ebra wo koport no wan kra o Bokoye layman won na port no friend was say ankra obra na won wote there ya and was starting so busa questions answer na won hu niam a enkoso port as a president the enkeso omoye no but nyanya to abane na watrans wada onu na minister no appointing the minister is not working ma panina kasa is not working I minister be I don't know who me honestly because ya beka one year for one class and betu tankuru wemu say wo sankra bo machi wo say wo mudi Ghana say Ghana be follow to my pay friend we have a long way to go in fact I say na council mu kra be ba be toto because Ghana dey bia wo so woni nipa no hwan yen na ya da wo so woni ni hwan nipa hwan when you see one thing that I it disgusts me with Ghanaians and say oh no wo you when you say wo ya na ya fa wo wo you when you say wo ya wo you when you say wo de wo ye wo bo bia ti kwa na ni pela kwa ye adua kwa no ye pe what wo te enti no one na you see it's not like Ghanaians are afraid to come out boldly and say things so it got to a point e wo Ghana ha say na say wo de camera kwa but so no bi kwa kasa kwa ni pa kwa ni jam why because it got to a point they were arresting people obviously yes ya chi we ye charity ya chi we ye not to even Captain Smart he cram see I you be my phone ya chi no afi we ya chi na e ba se ba pe wonya dia sa me kadu kadaya ya na ba banse na obeku yes o no na sha no akofo na say obi na abotu e so na omo na edisage na enti no say enye say yentimi nkasa but ehu abo my Ghana timam for wo mu suro so mbe ka bibi na eja kwa mi ahe me na me foma no nkoka na e ba ya bezuwa me ye be bi so me na me ye bi na me so me breadwinner e ba mabusua enye say yetimi ta mabusua be da jeje mu enti answer na Ghana make me fan to my friend after this year sack of fabric for 4 years biom ene bia no go be there so because they do how Ghana are 67 how many years near 67 na ye count you wonder don't go there 69 years and so still na near dey see obi kwa apontu na ne ho kire no ansa ne ho kire ne sa niko ba won sem ne tofa na yen kwen ya kasa bebre na nefia kasa but Christiana Atsu still na nensem na me de meguso no me ka che abusiafo say omo makoma nto omoyem because who there ebehu no yenya den yenya video say ye hu ni show nti no at least yes baby o shen so yenya nipa 5 every one man they are still alive sure nti no ekeka ko eboboba definitely ye hu ni shoe de ebe hu ni socks ye hu ni shorts a ebe hu na tare ye hu na tare ebe hu ni pedua no na ye hu ni pedua no so a he will be fit and good to face us nti no abusuafo no obia e hye ne ho den sese ne ma hye me ho den though I can't control myself because ya ye mobo but then minim say ye be hu no hu de ye be hu no nti no me de obi bia ase mo fa ncha me say ne manye active because me ra ho me so every me mu cha say me ra ho ankasa ama kasa kra be free manu aba no ntumi mba nti ne obi anfa me bone enche me obi anfa ncha me say Maria dance nti no masamanu yo na ma ye better was efia bone to fane we should be hopeful the American say we should be hopeful and some unkofo can nya vivid and me dinka kan say nya vivid evidence and son and same be wo na wo bruise why don't want bruise because at this point you know obia kuba to say na my kai especially the wife ebusua even nata no kra no
ha adwene physically and spiritually no aba no nim de oye de wo community mesre busian se omo nhye den encourage so far as omo gusu a omo ye research no mo tutu for mo hwehwe nkrofo yi nkrofo no enim se ye beti asem de anya wiki kra next week enim se nyame be kasa if say yankopon timi enhye se obi oya adoye se no obekọ ne encourage sa enti resrem mo de munya abotere na me ka we su de ahye busia ne din so omo nhye den na enyansi bibiansi den ya Christiana Atsu ye bete ne kanya kopon so de ba be ka o my Ghana nsem ewo asomdwem yo abusia arida for medamase semoje Ibrahim be ka management ne successful enti abusia baby a edru no ye de mu ebesi ha na said the American asembisa ne ye ba ko pe se eye na Ghana bi ni bi ko pie obi man so a ahokeka ye mpanyimfo no e de koje sa ne pane free sa ahonye hie ne mo no e wo fom inti yesre ye mpanyimfo no wona asesebre watwetwetwu wonti MPP mu wona watwetwetwu wonti NDC fo ne yate ne hu wase na nso MPP fo watwetwetwu wonti se wo ba begina se ye nto mo so aba se mampanyin no yesre mo so omo ba omo fa sa nsem we enhye manifesto no omo ma ne nyom number 1 priority because eya homete se de ne yire kan se ye ne yire ene kokko cars ahu me ka bibia se nka UK government edru wo sisi a ni akasa mi nia oswa ene ye de ne ba Ghana ni time aso se ye de ne ko time onso ye na bisua time so ya ye fa ne ko UK government frɛ ye e be fa akora ne ma mi kodru embazo ye gidi fi ma mi ni nsem o omo fo mo di hye ni agro na nso ye e ba ye die mu a ni ye tutu na se asa asolisi a antome ne de emfa ye hu asa Ghana na akwa se e wo mi ne e wo won ense na nso e wo mi ne e wo mi de kan nya ensuno bro e na ensuno do kuri nyina no ye firi ayi ma me baako enti ye sre ye mpanyimfo ne se mo amo ba no omo mo de aka na mo braso mo ko ba mo amo ba yi a mo prese ye ntomo so abe mo fa eno ka una Ghana ni bi ko bi mai so e ko ka hu ye hie mu a o my Ghana yesu yetimi aboa ye mpo ye ni akade na ye present ko e de be ko ho no e be kire sa ko no so fo se ye de hye no mo no o mo hu hia nti abusua ye gusua ye de ni edi abrante Christian Atsu ensensem no ho madaroma ni e beto from bia no ye sa de ba be sumo e wo dwumade so midi e de na efia se wa mene efia enstroma na afis na na good ana no pay yetina said dwumade no e so mo e wo too much age so wa o do comment by so ye das papa yensen hia e wo dwumade foforo so abusua makra Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise ni Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise nkwa na betuna ma nkunja papa ti said ya misisu wohwe kunja misisu na wohwe kunja na I said that na so yia na Isaac Nana Obiri Yeboa nkwa na betuna ma nkunja ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo Isaac Nana Obiri Yeboa nkwa na betuna ma o sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkunja Italy kunja Germany US Egypt kunja first class Isaac Nana Obiri Yeboa ni betuna mo na beto kunja Isaac Nana Obiri Yeboa na service ka o dia frɛ no ma na egu screen so no 0558 7822